Ceceni cia borithi no imwe cia mawabici maria mamukagira andu aingi o muthenya, andu aria makoragwo magithie kuo gwetha motungata matiganite. Undu uyu niguo utumite mihango ya kuhuhira ndawa cia kurigiriria homa ya COVID-19 kwambiriria ceceni-ini itiganite mwena wa Kirinyaga. Mihango iria yambiririe ceceni-ini ya borithi ya Kiruguya. Virus ino ni turakeigwa kuria iraikara ni kundu kwa butio ni mundu, kundu kuraikara andu, koguo tuona tuke tugerie kububira guku Kiruguya police station, tondu police station nayo ni kundu kuracemania andu ingi muno. Urakora andu kuma miena na miena ni mokire police station, na ni kundu very busy, na toria twi police station tuga ni utumici kwa wote, guti mundu bingagiririo guka kuria mundu umirio kuria ariuma, na guti mundu no oke na virus iyo na gitige guku, na nikio turageria kurigiriria. Dorin Oduor uria niwe OCPD wa Kirinyaga ya gatagati augite riri ni ikinya riega ria gutigirira aria marekinyia ceceni-ini ici matiri ugwati-ini wa kunyitwo ona kana gutambia homa ino. Mimi niliwakaribisha na niliwakaribisha tangu juzi, na nimefurahi hata the police says unajua tunakamata walevi kila wakati walivu kila wakati, hatujajua the condition yao, lakini vile wamenifanyia kwa cell, mimi nimeshukuru the managing director. Ona kuri uguo akahinyiriria mundu wothe uraigira ceceni-ini cia borithi ni nginyagia korwo ehumbite wega maniuru na kanua, no watigirira ni arumirira mawatho mangi maria magathikitwo. Kama Kirinyaga police station ni very busy station. At least kwa siku mimi nikihesabu tunaweza receive watu karibu 1000 plus. Na kama mtu mmoja ataingia hapa na hiyo ugonjwa, itabidi sisi yote tufunge the police station. Na tukugo na no tukugeria kwetha njira ya kuthie police station ici ingi, na kuria kungi korwo kwina andu aingi maratungana, bandu bothe bena andu aingi maratungana. Tariko ni boda ni twaruta wira wa kububira boda cia Kirinyaga, boda cia Kirinyaga na boda cia Mwea. Mihango ino ya kuhuhira ndawa iratwarithio na mbere ni gikundi gitari gia githirikari, arugamiriri makihinyiriria ati ni hari bata wa o mundu kunyita itemi hari angihota na niguo kuhukia homa ino ya COVID-19. Girifotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.